ntabwo njya mbaho nicuza, oya, ukora amakosa mu buzima akagukomeza, ariko nanone iyo uri umunyantege nkeya aragushengura. Nizera ko ubundi umuntu ukomeye arushaho gukomera kubera amakosa yakoze. Njye rero ndi umuntu ukomeye kurusha uko mbere nari imeze kubera amakosa twakoze, kandi ni inshingano zacu kuyakosora. Uwo rero ni Joseph Kabila. Uyu munsi yahuye na Thabo Mbeki, yamusuye mu rugo rwe, baganiriye ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo magambo watangiye wumva avuga yarabajijwe niba yaba yicuza ku kuba yaratumye Tshisekedi ajya ku butegetsi dore ko atatsinze amatora. Uyu Joseph Kabila niwe wabigizemo uruhare mu gusubiza. Rero mwabyiyumviye, yiteguye rwose gukosora amakosa yakoze ndetse arabifata nk'inshingano. Ubwo birumvikana, ngira ngo ibyo tugiye kuba tugarukaho n'uyu Joseph Kabila bigaragara neza ko yiteguye noneho mu buryo bweruye kwinjira mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'abarwanyi ba FCM23 bahaturutse bikomeje kugenda bigarukaho ko yaba ari inyuma y'aba barwanyi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni ikiganiro kirekire kibanze ku ngingo zitandukanye. Uyu Thabo Mbeki birazwi neza ko ashyigikira impamvu za M23 n'impamvu barwana. Ni ikirere aba bombi baganiriyeho. Ndagira ngo nkureke mu nkuru maze kugutegurira, ukomeze ubikurikirana. Ikiganiro cyamaze igihe gito cyane mu nyuma yo kuganira mu kiganiro n'itangazamakuru. Joseph Kabila hari ibyo yagarutseho baganiriye, ibyo rero nibyo nakusanyije mutegurira iyi nkuru ngiye kuba nkugezaho. Reba hasi handitse subscribe, tujye dukomeza kubana. Ni mu gihe umwuka w'intambara ndetse n'ibihano mpuzamahanga bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yahuye n'uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Thabo Mbeki kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi biganiro rero bibaye mu gihe n'ubundi inama yagombaga guhuriza hamwe leta ya Kinshasa n'inyeshyamba za M23 yemejwe na Angola yasubitswe nyuma y'ibihano byafashwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'ibisasu byarashwe ku barwanyi ba M23. Aha rero ukaba wakwibaza uti ibiganiro bya Kabila na Thabo Mbeki byaba byibanze mu buhe murongo? Ibiganiro byabereye mu rugo rwa Thabo Mbeki, aho perezida Kabila yagaragaye aherekejwe n'abajyanama be barimo rero nka Mujanko Nkubi wahoze ari umujyanama we mu by'amategeko. Kabila yemeje ko yatumiwe na Thabo Mbeki ni nyuma yuko bahuriye ivindi huku ni mu byumweru bibiri bishize. Yagize ati Mbeki yashakaga kumenya neza ibibera muri Kongo, niyo mpamvu rero yamenyesheje cyangwa se yanumiye kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ibiri kuhabera. Ibyo rero bijyanye n'uko M23 yasubitse inama yagombaga rero kuganiriramo na leta yanjye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakavuga ku byemezo byabo, ariko nanone bafite impamvu zabo zatumye basubika iyo nama. Uyu mugabo wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019 yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gikeneye igisubizo gihamye. Yibukije ko mu mwaka wa 2002 ndetse na 2003 hari uburyo bwemejwe bwo gukemura amakimbirane, aho imitwe yose yitwaje intwaro yasabwaga kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihugu by'amahanga byari bihafite ingabo, kandi ngo icyo cyari igisubizo cyafashije mu nzira y'amahoro. Ibihano mpuzamahanga n'ingaruka ku ntambara nabyo babigarutseho mu biganiro byabo. Uru rugendo rwa Kabila ruje nyuma y'aho rero umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU ushyizeho ibihano bikomeye cyane ku bayobozi ba M23, abayobozi ba gisirikare bo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF ndetse n'ibigo by'ubukungu byano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bihano byatumye rero inama yagombaga kubera i Rwanda ihagarikwa, ibintu byateje impagarara ku rwego rwa diplomasi. Ni mu gihe Kinshasa yiteguraga kohereza intumwa 5 muri iyo nama. M23 nayo yaratangaje ko izitabira iyo nama, ariko nanone ihita ivuga ko kubera akarengane gakomeje gukorerwa uruhande rumwe, ngiyi myanzuro y'Uburayi yabaye nk'isubiza inyuma inzira y'amahoro, kuko rero yahisemo
gufata uruhande rumwe mu rwego rwo kugira ngo bakomeze gutuma intambara ifata indi ntera. Nk'uko rero byatangajwe n'impuguke z'umutekano, ubu Uvira yamaze kugotwa n'inyeshyamba za M23 nyuma yaho zari zahagaritse ibitero mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro. Ariko kandi ngo kubera ibihano bishya, ubu nanone imirwano yakomeje kugenda yongera ubukana, aho FARDC ifashijwe na FDLR kuri ubu ngubu ngo bari kurwana n'inyeshyamba za M23 mu cyerekezo cya Walikale. Ibi bikaba rero bishobora kugwa, iyi Walikale ishobora kugwa mu maboko y'inyeshyamba za M23 mu masaha ayo ari yo yose. Iyo santere ngo nimwe mu zifatiye runini umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Joseph Kabila rero yagaragaje ko iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cyose amahanga azakomeza kugenda yivangamo ngo nta gisubizo bizigera bitanga. Ni Joseph Kabila mu magambo ye wagize ati, ugiye Nairobi usanga bavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ugiye i Burayi usanga bayivuga, waza hano mu majyepfo ugasanga baravuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 n'ibindi. Atariko kandi ntabwo ibi ngibi bikwiriye kuko iravugwa n'abanyamahanga, ni mu gihe twebwe abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo tubikoraho. Kabila rero yagarutse ku bibazo bya Kongo agaragaza ko bigomba kuzakemurwa nyine n'abakongomani. Joseph Kabila muri icyo kiganiro cye yavuze ko ikibazo cy'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidakwiriye gukemurwa n'amahanga gusa, ahubwo kigomba kwitabwaho n'abanyekongo ubwabo. Ati, muri Nairobi baravuga Kongo, muri Afurika y'Epfo baravuga Kongo, ariko se abanyekongo bo bafite urubuga baravuga iki ku bijyanye n'ibiri kubabaho cyangwa se ku byabo? Ati, tugomba kwicara hamwe rero tukisuzuma tukamenya uruhare rwa buri wese, guverinoma, abatavuga rumwe nayo, societe civile ndetse n'amadini. Iyi mvugo ye rero irasa naho icukumbura ku kibazo cy'ubuyobozi bw'iki gihugu kimaze igihe mu mvururu. Yongeyeho ko amahoro arambye ashoboka ari uko bisaba gusa kugira ubushobozi ndetse no kugendera ku mategeko. Aha kandi Joseph Kabila yabajijwe ikibazo niba yaba yicuza, watangiye ubikurikira mu gace gato cyane k'amashusho. Ni Joseph Kabila wabajijwe niba yaba yicuza ku bijyanye no kuba yaratanze ubutegetsi akabuha Bwana Tshisekedi Chilombo. Ni mu gusubiza yagize ati, buriya rero mu buzima abantu babaho bicuza cyangwa se umuntu yicuza ku makosa yakoze. Atariko nanone iyo abantu bakoze amakosa hari igihe umuntu amugira ukomeye cyangwa se akamugira uworoheje yasanzwe n'ubundi yoroheje. Ati, rongeye nakoze amakosa ariko nanone yatumye nkomera, kandi ubu ngubu ndi mu rugendo rwo kugira ngo nkosore ayo makosa. Ibi rero bikaba byagaragaye mu mboni z'abasesenguzi nk'aho Perezida Joseph Kabila bigaragara neza ko yiteguye kwihorera akaba yakura ku ntebe y'ubutegetsi uyu wamusimbuye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, bijyana no kuba uyu mugabo mu busanzwe adakunda kujya mu bitangazamakuru, ariko kuri iyi nshuro mu rwego rwo kugira ngo yongere gukurura imitima y'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahisemo kongera kuvuga, akaba we atangaza ko yabonye igihugu cye kiri kugana mu manga, agahitamo kwifatanya n'abandi banyekongo ngo bakigarure. Ari nabyo rero benshi bashingiro bavuga ko yaba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari kumwe n'ihuriro Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23. Reka noneho turebere hamwe ingaruka ku ntambara M23 kuri ubu ngubu ihanganyemo na FARDC kandi kabigiye gufata indi ntera. Nkuko rero bivugwa n'abakurikiranira hafi ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nyuma y'ibihano by'ubumwe bw'Uburayi, M23 ishobora gufata icyerekezo gikomeye cyo kwigarurira ibice bikomeye birimo Walikale na Kisangani, umujyi ufite agaciro gakomeye cyane ku ruzi rwa Kongo. Iki cyemezo cyatuma leta ya Kinshasa ibura uburyo bwo kuganira n'imitwe yitwaje intwaro, maze intambara ikarushaho noneho gukaza umurego. Ni mu rwego rw'ubutasi bwa gisirikare biravuga ko M23 yamaze kugaba ibitero simusiga ku ngabo za leta mu bice bya Walikale, aho rero FARDC kuri ubu ngubu irimo kugenda ikontrola ibijyanye n'indege za kerekeza aho ngaho muri Walikale. Ibi byose kandi bikaba bishimangira ko amahoro akomeje kuba inzozi mu karere k'ibiyaga bigari. Ikindi kandi ngo nuko M23 kuri ubu ngubu ikomeje gukoresha uburyo bw'ubutasi mu basirikare ba leta, ngaho usanga rero mu ihuriro rya leta, no kuvuga FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi, ngo benshi mu barimo aho ngaho bakorera ubutasi abarwanyi ba M23. Ibyo rero kandi ngo bigatuma byoroha cyane kuri M23 kwigarurira ibice.
Joseph Kabila rero yongeye kugaragara mu ruhando cyangwa se mu bitangazamakuru ndetse agaragaza ko ashaka amahoro, birerekana ko hari n'inzira ishoboka. Biragaragara neza ko isaha iyo ari yo yose uyu Joseph Kabila ashobora kuba yakinjira mu ntambara noneho cyangwa se mu buryo bweruye agatangaza ko nawe yihuje n'ihuriro Alliance Fleuve Congo mu rwego rwo gushakira amahoro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyangwa se nta wamenya akaba azagaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu kwiyamamaza ashyigikiye ishyaka rye. Ariko kandi benshi mu basesenguzi babihuza no kuba Joseph Kabila yaba n'ubundi ari inyuma y'iryo huriro, na cyane ko uyu munsi rero havugwa amakuru y'uko aherutse no guhurira n'ubundi na Colonel Nanga ku murwa mukuru wa Uganda, Kampala. Icyo rero ngo abanyekongo benshi bifuza nuko intambara zahagarara, abaturage bagasubira mu buzima busanzwe ndetse n'imitungo kamere yabo ikareka gukomeza kwibasirwa n'abanyamahanga. Nyamara uko ibintu bimeze byose bisa naho biganisha ku ntambara nshya irushijeho gukomera. M23 FARDC FDLR n'abarundi bose bakomeje kwitegura urugamba rukomeye. Wowe urabyumva ute? Uradusigira igitekerezo cyawe aho hasi. Ese uyu Joseph Kabila na Thabo Mbeki uzwiho cyane rwose gushyigikira impamvu za M23, urabona hari icyo bashobora kugeza ku biganiro bishya cyangwa se ku mahoro, cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahubwo mu buryo bweruye Joseph Kabila yaba agiye kwigarukamo nawe yifashishije abarwanyi ba M23 cyangwa se mu ntambara? Amakuru yose turakomeza kugenda tuyakurikiranira hafi, namwe murakomeza kugenda mudusigira ibitekerezo byanyu, cyane ko kenshi tubyubakiraho dutegura izindi nkuru.